Spesial mohon Kang Eka, keluarga besar Bapak Hajan kali Bu Hajan. Hoyong di YouTube kan mohon channelnya Aduh Endoyun. Mudah-mudahan kata kali kami ngahan mohon diberi pada sebarang kanca ya Rakulun Sarira kasang aku. Pada curhat api. Sisingan mau bersama mandiri kali ini nanti pasti dioptis ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ye kasih emut wae kasarira nyeri memang nyeri berat dikenapi pangin dan kedahna
ikhlas ridho dengan jodoh nah iya hati emot wae kasalina berarti kenapa panginten kedahan gurapa urang pepisah borotos bahagia Mika cinta sageuna Sakurno disika hoyong karaosan diteguna Anden mengkolkeun asik kadengen ikhlas memang ikhlas ikhlas memang jodoh nah iya emot wae kasalira diri memang nyeri berarti kenapa panginten kedahan gurapa urang pepisah reference ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah iya hati emot wae kasalina nyeri memang nyeri berat bikeun